border itu karena kamu termas konsep da border humri dam ka humri dam de din lang ke humri dam de kan hala bang solang le bang border le long le kali pasan si pini nang man lo kasi pini yang we sarhan si le ke cheng si a question arjun po atau pik ka hini ber so cheng henta constancy arlo parko brahman arong development amen pensi Nongol district arlo mate angkan pop kuliah bora block pen aiwa ahem open space toward nangki ki masai nangi deng sita laso asai ta karbiang long hidup de rana genom pidar karbiang long le kalima upia posi KSC kacha Kardom border kedua tum ke development long lo te ha ahi ga prek pen le long seta deng nun de ti atema u karbiang long pen yong si klem kledet lo te atum de kok ti atema halatum ke bang Nogong district pen yong si hada pu piling ra disia phan toy si hada water supply anta free atlet la athema adek rainan ko along le rainan ko la posi kamrup dis alang le tum ke rai pen jok sti me kaloi pen na sala nusai chera po na tudo ama hapu border na tuge doge kukia tum sai se ama e sita asam lo kukia tum aman me Meghalaya gali lo hapang Mizoram pen dolongan kimdet lapen ke reson asangan tahapu pen sinang pidet lapen dowayan tahapu pen sinang rondet lapula yo keman amat Assam government atum ni lipan order na pilo ta dolong na pidang dak nai sita Assam pen anatu pen ke dam ke towarabe la sinelita motorcycle pen sigeda gari ke dam de motorcycle pen ni tu ngasing koi ka do vela na bangsor ni setan ni tum han hala dolong da fidak ni pulo setan bang Mizoram men sinang kim lo rong kukia tu nang tuling ridun lo la free nang nelo bang Assam men na klem da gali la pot la Assam lo uthuai pak setan bang ni tu masih na klem pilo bang Assam men nang klem bi pede ke ko masih neli free ram de lo seta adolong bang free de lo seta la reson pi ne bang ke Assam men ki pi je pan ni tum klem te kan la son dak taxi non la pu parku bana tu parku chok chi lage la salona bethian ta lo lage ne le chinien de parku bang long chok te lo salona pu pi ne dim an ta lo hayong tholan ta lo hayong thol pa dim du ala dan khar long dan klok pu ta du anda nang klem de ti football ka patuan dah inglong athak football field long anta hadakta nang klem ti abu bet apra Assam pin pen pina serta Assam pen along ke kedok de ka tunri hala bang non ta itu APHRC pen ninge o serta song dum la solam ke ka ninge dundi kala la son si jepang la pot ke la ke itu along le kaca sarendar kaci odo nang naru cerai no pudu nak lagi pedisilang nang ifanang tu itu lapan pulo parkop arong hangarong socengen ta konsensi aro parkop rong hangarong along 30 kilometer ke Nongol district Assam pulo itu ge akam itu mas separate istimewa constitution ang pialo kalima kalan 6 itu itu isia constitution itu mana pialo longle hilang kan nang tunga farman itu man isia banduri islam pialo kete la so banduri lang pini Nongol district nang lucok lo tangde ili tu malang le nang chilo bolte kalang aku putuai pa putuai pithala Siksidul arlo ke ponchayat ke thang nang tem ini angin nang ke ponchayat pen nang tem dia lo ante itu siksidul ke halada ke Ali pavedat ceplang dia lah ya siksidul pavedat ceplang dia ada ke tok lo ada ke tok udah ala ke hukum la ke na ponchayat arona lo masih section 1 sub clause 2 lo masih duk lagi laso kan lo pen pulo nang ali pulo so matu
Soma tu tapi ni ni na cek rumah tadi. Kita itu mah ongri ya ongli kelang nomor. Laki Amerika dia kecing hon take care kalau pusi ulang kok pobon la penhala national spirit tu hadi la so ka be pon Ni itu cek kalau penangli nang cuba. Abare tom long tuliran long hamar ke hai pulau siapa. Karena ni nang pernah beli. Karena semua lah sosial herta konstitusi ada paku nomor listrik atum oncara tempen kopi posi hem nang kim nang kau lo Ini tu ini kecil kita ucap ke la development pu depan kecari ponji pulo tante aprang si nang itu arak akisu history aprang si klan ita non itu bom political leaders atum MP lapen MLA lapen CM lapen EM a department tum setami amit hang example education department, agriculture department, social welfare, medical in charge lakado kawi amit hang a tourist amit hang a area a permanent research plan itha research officer department do kesar research officer pulutang haladak radatum akisung itu answer kami mithang arong lapen mithang a area ji research damra o labang su a topic ke ni chelang kon ko pura nangletum aprang sociology porhe tha economics porhe tha human geography subject porhe tha governance political process uson si a process ke damjima la cheni tha political studies policy studies lahai aputa nalitum aprang si nalitum knowledgeable amonit chema itha thang bagdi la arpu chep pek pen arpu endun pen mikhang a concentration areas chilang le pin pulote nalitum non ama chirizai ik dekha rada tumapan pasung rinot rada tumapan chenek rinot pinyarni borpung tarapung arat kithi keja ja eten nang kecit telom nang apart hang chingjin sui kha toliram rong hang aki hai CM kang hon kang jinso nang lining arlo chepado itha laten nang li helicopter kinam ador ko ana ki thene nang li radaphan nang li halaki dugde BPL atumapan nang li mathadam luma lasinili overall ki kudam jiban ke hala mupen ini tum kacetansar tokso do dia prang ala William Edward Gladstone di alang like 1868 to 1894 aningkan alang li ko PPI riasi alang li Prime Minister of England di UK United Kingdom alang li ko PP a leadership a qualities si alang li ke ken halabang so aningkan alang li ke ken pon ke bir the adang ning kang samdo nang ziu alang li number 1 alang li polo alang li la kang hon kang so loyalty liberty alang li economic budget ko an si kedam jima alang li political reform alang li ken pon iglo alang li efforts alang li mithang ajakong alang li along Arna Maherjume lapen halada United Kingdom Arab alang itu ni isido si the right of principles of foreign policies ko pipia policies ma alang li ke ideology alang li ke concept alang li ke chini pame process koson si kapadam jima a goal kapaplen jima alang li son Charlie do iksina non ni ako ni kapega tupi dam tunang ni non banke ilitum autonomous state alam thanan na ko APSLC atum autonomous state amen pensisong lutang te my meeting bill lutang te ilitum han permission nang ko tan meeting nei nang to permission han district administration untanang pulo ba BJP atum tanang ko permission lo pusil tum han apong district administration te tum han my nang pidol lo kana lo
Puluni long permission itu manang permission nabe itu man mana pada long le delo. Kan long lo. Cuma manang pada long le delo. Sita district administration tum amek to macam cara dum de amo to kasulong le de ba kupito macam plan de ba ke claim boli ma ke claim cina ma pola ma sudah manggil lah no sir. Bongo sena tum Bangladesh pen bangsi bongo sena tum amena a country kapincong bongo mumi kapincong yahan uttor borbilong meeting nang dulu sir. Kalau bangso meeting nang ke dolong ke bongo sena tum permission hang lo district administration atum kan. Anghi Lahan lo ini dengan tinggi anghi. Laso la si jong si bongo sena tum han jong si na tum permission ti pulutan ni tum EPSL si kan pulo permission of president ke. Kali masa. Mana tum bongo sena han pe na tum kupine connection dulu mante. Ni tum non district administration na tum majunan kokpo tapi KCC ACM non kasari mau tandai kan majunan kokpo. Silaban solam panang declare dak pe han dasar. Permission itu permission nang Permission ili tumanya permission nang gitu. Bongo sena tumanya nang ni. Angela pupula tangte itu ma council kan district administration atum ta hala bongo bumi bang bongo sena atum adet ka cikim Bengali atum adet ka cikim lalong ke rap dun na pala ni karbiang long masih Bengali adet ka pincong lalong ke rap dun ke plan det la lagi ke rap dun chok tarali la pomat pape joy kipen lagi ke jatta ke nangian la pidun ya la pansi ke lolan chok tarali la political power na pidun la bang adet ka cikim long ya political power ke pidun puge ake ong rat atum ge chini ne daji setelah non ilitum si thanang kok pola solang ke political power ki pidun ke la council long vote ki pidun long hello political power ki pidun la ange allo ve duko vote le pilong no te election da thulong do palam do ko namasi vote pilong lok lo mase bang election da papi thul to that lo ange ilitum adim sinak serai pitip lo amasi lake council si non itum tuliram rohanga ke hai atum si la bongo bumi ki kim karbiang long nanga pachirai ra mongalia det kapincong along ke itum CM amasi ke rap dun lo pen lake doan atum talo CM chot kali lo athema CM aphan jong si CM university claim person te hala MSc tum ke walk out nang ke di nitu nang te kroi dun di pura resign nitu ke punai ma te di MSc ben resign nang ni hai MSc ben resign nang ni te hala party ben BJP ben resign nang ma te di resign le den lo ke ma ti non CM long se do dunia lo ma ti tar mane hala tum anta ka che kroi dun lo ka che plan political power hala tum mani itum kelong nang itum a political power si hala tum pan ilitum political ajakong si hala bang pan bosena tum pan piturong na hodai la hala ilitum mange ilitum nang PG pu autonomous state ke tum nang pitu thede nang pitu thede hala so a political ajakong bangke hala itum hala bongali dengan long nang ne long nang ji pu dan ning hok ta ke to ave hala to man ji pidun turong sir la songbong nang dila election na hut alam si dakwa ke di si la songbong la dak or heli depo la sila ke ilitum apan ikitok pi ke high star jai ka third star ilitum apan ipachini daklo 6 schedule part 17 kechi atum apan vote joglong le 6 schedule paragraph 17 along kipu KJ atum assembly election along 6 schedule along our law vote joglong le lapen KJ atum kido adim anke assembly a constituency our law hapon pe det dang ji pusi paragraph 17 along kipu ang deng pi kretrok sialong ang deng pi kretrok sialong lapen 6 schedule our law kido atum assembly election along vote kapijok dun long le deji apan governor si kedo adim hey assembly constituency ang tan
kibiji upon pachethang declare that nangji puketok peklang dakdo tangte la paragraph 17 along ang ding peak retroxy along kitok ke keng sang Bihari Bengali unot Muslim unot keng sang non tribal atum anhan ke bangso aron ateng ten vote jok long le putang det le ko puan set si pini arnianta alang itum jigar la tek lo sar la non ke do bom a political leader tum hai kalang la solam mange Neliama tadi, ala politics walang kacini ne po. Lada bang alang litun kama ta politics pulo te election hai nangi lahen lo election pupu pensita amethangan der lechi your to deseta election hai lo te lag politics ke thek lo puji mata throng le abinong e kali politics itum siksidul baning hok seta amethangan der lo pulo tangte politics ke thek ke election da ka hai mat hala amethangan de chirai thip unde labang si politics ke thegi non ki election hai ama bang phan e det pa chirai rong pulate lage politics ke thek thelo labang ke kalam sa rong lam lo sinon ni yang ipana jutu bosa PSLC atom autonomous state the song lo plotang tewen puloke eket heng ke chap CM to the ram hang kacharia council administration atom mangkel to man eket heng ke chap sida autonomous state amen people alang liha Delhi to agente tangka suri ka padam kente akor tangka padam ke itum han na itum autonomous state ki hang ma itum han nang ke theng sida hal alang li autonomous state hala Delhi lo ke paju teknik pa chodam han mangalang li tangka cross la so a difference ko pilo ke pa ki pudang sa la mu pen pula election ke hai dia pat po bang le lo election ke hai dia pan de lai claim lo modela autonomous state bang hang hel hai made ke hang pu ka pa kapitin munit nom pan ka je be klang chot na ka pa mang hu pan lai lagi istilah ma direction mo tala bongo sen RSS ma kalang lo RSS bongo se na tum ji ke toy lo lage alang lipan son ne claim ignore pula hala dak la si moli tum pula mati di bhatte maro na batte maro pula mati di bat bang e pilo hala ke chulo bang e Delhi ke dam men ke cholong ke jui dam long alang litum piknik puge li pupede chata chok hai alang litum dala ke dam ve ke tunga leader tunga hok se ke tin lo mene ke ham dam ve lo pusi ke tin lo se alang litum la si dam la di hala som mong ke jui dun tum da to hai la tunga ahok alang lo jui dun nang Delhi kai ke le dam ver long gal po pa jui dun de di pu la ta du ahok se ta hala ke dam ve ke tum da du ke long ji mene pukama tha be ke tum da do asa ta la political leader to mange itu ma CM ba MP to ma ke la ke election ba hai nan ji pot itu da autonomous state ke hang pura chik krong nan ji pula chipe klang nan ji po bang la so lam mange la so ka chipe klang bang hello ki chu ta chu long lo pe klang long lo la hello bhat te maruna pula bhat abang pe chu bom na po bang ye alhala bat te maru po bang ke hala autonomous state long thun lok de hala ka abat lo man di hala ka atuar la ka man hala bang ke ilitum itum an ta long ila sakori ta long ila edet ta che long ila political power ta long ila poisa asa India government menalu ano poisa ta itum tribal tum ji long edjila hala bang ke hala bang la autonomous state ke long bang la atuar bang hala bang ke la siala atuwara bang ke khang check lo setahala nikani siben batai si babatai ni dampen ke choke jui dam long la bang ke ke chokam lo pon la bang ke pibong la bang ke la se bhat te maru na bat te maru pachu ya long na ana bang ke pape chulong mom nam pe jui long mom na setahala ki jui long ji ame thanga ni ke hang ben da ki jui long ji ame thanga ja kong ben da ki jui long ji ame thanga ja kong ben da an ke chu long ji ame thanga ja kong ben da arling ke thi ma ka he ki kim long ji hala so to wara bang ke khang pi chek kan te la song bong ka pachi ton dun ji apan je la da George S. Patton pu inut philosophical writer alang li ki pu ge be willing to make decision that's the most important quality in a good leader
bujuk. Nasi alang itum non la non kiruling bo matum alang itum philosophical concept lapen alang itum kitek share ideology alang itum chini tun de that pen kita porhe he that pen si alang itum ke delia lo hala dakitun dia pasi arong chipirong lo ke Kalangan. Tante muni na tum hedi aning hang pensi aning klong pensi leadership qualities ni klem pame jipu ami hang semedeng lo bonte si disia atheno hai tate lahai aseme ke deng kente ke deng ta athak si deng chot arlo pen ka gidelo kesa Naga cini ne dia ta seme ka pia pan ke deng nama ta cini de di le tu. seme langdang lo bo Laga seme pu da bala mata ta ma tu de de di le la bang e. Ala si ma ang hoi ing ni long po pa seme po bang tu mata tu chot ko tu mang e. Penicillin ni nawi fana lang sa. Dak ni tuman ni ligena motor borbel ahen ni lehem matung no. 450 family atum afan Bangladesh pen wanglo. Wansi PGR along lelong permanent settlement. An setan ni media long ani ningelo. Permanent settlement mane longle patta pillab lo. Ante labangso tulira roha ke hai pulo Bangladesh atum afan bangke itu illegal atum hanan ke tum election lagi pusela meninge berarti. Kan situ kulini lo alam Nagaland border alam sedingke dalam. So uttor border lo 450 families ke constituency lah tela. Bangladesh pe nai se. Te alam ni people tela 450 families kan election nang ji ku people lo ana ninge hedat ke. Lan chot ta lilang le ju 1,60,000 ala NRC lo amen ka be. No. Ala ta Bangladesh sa so rai se le. Ande la ta. Ala Isialam ni tum nang ji pudam nai bang kachini dam nai lam ni kaninje. Nang tum lahai Nagaland pen kota ka punai nang. Tanah si rituloti. Portana ritulo lagi. Portana ke hangom lo la naga tum ta. Kita ini tum council pen si pipe jet ke. Hala ini additional chief secretary. Aw munit. Temjen po hala bang pipe jet amat alam litin ke. Umana babul roy po pandi piturong ke. Ala bang solong litot lo. Naga long litot lo. IAS officer, prime minister so many la solong le kasi rai lo anda bang babul roy hala Bangladesh pen ki bang ban piturong gen Te non ni tum long doping lang sa uttor borbil long non anili atum yata bilta long hai council pen high court pen si order do tan labang so order ki election order Setiap council pen khang cek. Konar lo lagi. Lau mani si pen nasi thang so ko pini ban sure thona. Nonda railway department pen ka election night order PL. Setiap car biang lo teman council ke labang so illegal ke do tumhan kerai thulo ma mate kang hon ka jin so ko pini ko ko ma. Nang lima thang labang isi ekdom ining ning oi meme pen ning duk meme langnam sedang hala rong pang kirong bangge kibek son getong so kali di pe praktik praktik sida pini dak hemat dong non dak railway station ari ke do ke cheso pa kibek son order naklan lapi da council to people samiri ke lagi Ala. labang solam nang thana ki jot silo sa Labang ini lima tha hala ason kapre ke thang da kali lo. Itu High Command atau RSS BJP akhirnya itu aning oi lakpo netum pan ang hoi pangilong ledet po lapen muke tiket ta election ka contest dunia pan tiket ta nang pichu tedet po lapu lama tha lama la tom pan evik hai hedet le lapen hala kai evik hai hedet na job là Monggo bumi fansi Monggo sina fansi aku radun tu dak teman ke Monggo alam la ke hai ti ben jok ali ke long ne ke Monggo sina tu ya hala tum ke dak dolong bom jela la pen politika la ja kong dan se long dun tu long jela la itu ma CMEM tom han ke la ke receive son si la
bongo bumi Bengali adet kace selama lo la nopak ku asonsi ili tu masih tu man ke lo la puyo bongo senat puta ki hud hadi la son lo la pincong tu nili ke cinya tengke la siala tu mange la non bongo senat tu karbiang long cerai tip long le tik ke la ili tu la son amunit tu pat tulingan rong hanga son amunit tu pan si papi hai bongo ay mo ke hai lo hala bongo senat tu nang plane set lo pelete alang li tu mange turcor la puyo Use and throw. use and throw la kai syringe son lo tang der lo te war ki pedi akam melo nan ke pedi la injection ke pi hai a syringe hai ala le tang der lo te war ki we par basket lo nge bangkang thok adu ri ke di hala da we par basket lo la son ni take long lo ke de hala appointment coursing in Tivoli Bengali tu vote pens lock si ke hai le di amen Bengali tu man pape do olo alang ni ma tha ke ne de kai da Bengali tu ne ni phan na pi very popular di ma tha amar bang Bengali tu nang ke playing set lo amar nang ke coursing tiga kam de lo bang thro war fit lo la bo ye syringe son lo la ta syringe lo hai syringe lo plastic glass hai oi la son lo disposal hai oi disposable glass ala plate lo plate plate tawar chor ठीक है Anjudet pen plate tumrop powar piti kan la salam ai tumrop powar chor yala party long son son ne tumrop powar chor po methan si chonglek thu ya da ke la pule la lai ni khanda la sika bang salam thelong thi hek pe ni la khan pathan mani fasini la port pilo la si porta entum do lo la si non alang ni fasini ni la solong apotha ko pisi pudunima Lalo, ini tum munit ke ini tum pirthai ke dolong merwe, ini tum asumar apan, ini tum adet ha British again pet ini tum han ipilo, nasi ini tum amit han jong si a voice, itum race rate, itum jong si social injustice, political injustice, ini tum amit han again si itum han si cari kon long nang jipu, around itum han 20 paragraph. The sixth schedule to the Constitution of India ke itum pan ipilo pachinilo laben itum adonkin abang putin stami itum la kadu kawi akisung itum kadu kawi ta itum hindi a voice is say bangke la bangke cingthur pon serak nangpo apor ke itum malom suwe apor ke long di labang su apor malom suwe dahun itum arta ke damom lo lasi ilitum asumar young generation at makan maka ponsi kado kawe asarmar sarpimar riso ijang tumstami labangke raise up your voice of all the injustices done to your region your Karbiang Long district pusi itong pan chief justice pensitami high court pensitami wang klut sida pantanglo nang litung voting our side government our side le sita nang itung asyang tombang ke hererepin terang repin pen nang itung aron pen nang itung klen nang ji radapan pachini pin nang ji ilitung la radapan non than kami nang ji pipot ilitung arise awake do not stop until we reach our goal ilitung aki mangki lelitik tak ilitung ke sang nang nelo lasi ilitung kado kawe adon tin Karbiang Long Islas di Mahasaw arat an setami non pinakabodi labi manta bisa sarma ke wang leji la so ke wang ahuta ni ke birta long to atlo je la inunut a commissioner atum di la tum hedi bang pharo hini pina ponang ji ward commissioner la tum phansi town ward la tum commissioner phansi la CM atum EM atum ke khan ke perelo je nang bang pharo hini ra pocket amuluk penak cewan vet nang ji pusi order segi pitu la si rat de to an sitani ano tin sitani ilitum a rats cichinina ilitum adim ke ilitum lahai what ipak ke jogdun pensi ilitum ready that protect itum akayar jon isumay akayar jon ke ningkang sam long lelo kido kitakadim ta long lelo la si ilitum kado kawitang manghunang ne lapen ke educate chipi serak nang po lapen educate ase chipetu nang po lapen organize serak nang po lake Dr. Bhimrao Ambedkar ki pu alam lo si kado kawitang manghunang nelo a hokpet pen ini to masar
Jai Kathar sir party APSLC president alang li pen nang ki Japon intang kring so thasi non kachinia Japon dolo kadok kami sitame ilitum thurna akan chesonguna ningki the di ilitum ake kroy abang putis kami arnam ahir jumi dolo na pen ilitum rat that on sami non ke pek bomlo me bomlo dasi chesong pamilo na ining interaction Así que yo sí lo sé, no voy a que la hace de cada uno de los que chuning video más que la hello, la pen de cada uno hay cuando la avanzó a talk show, no que la manda de a tocar no, que pale es que pasa que de chuning video, la pen si la manda que capachini la pen el tom carpiang, lo más pasa que chuning video la, pena himonto bisesharma da carpiang lo bangko, la avanzó que van along Karbiang long arana pan kacong tui kacong bai apong anta kini nilang. Karbiang long arana kari otomas dalam himonto bisa sorma nang pipo lo ningge haide. Labang solamang sidili rada pan nili kacong ningri. Otomas ter jong si nang pipo lo tante karbiang long rada cetulut po. Alam itu pipo lo declare haide labang solam itu non kacing ning BJP itu. Andai jumjong si dumbong lang putar ni karbiang lo oton master nang ni pusi bercini lo. Ahok pejong si oton master KI putar de himonto betum delo himonto nang inji dumpo. Itu mah oton master nang neji pusi lang tum open inji nang hai nang puke. Sita pipolo karbiang long non kidun toya karbi. BJP lo kidun toya karbi atum pipot si non anta labang solam the cepat klang aheder lo. Labang solam si dilarang tuman kapacini lapan kacuning ri. Nang tumjong si nang suma cerai ji pulut nang te penap ke bangalong rat thurpak penang tum thurjok pen otomas te nang pinai penang tum handun haima abang so question nang tum adun haima nang tum da khelong ri han ka ching hon pulut nang te penap abang so mai pielo nang tum thurjok pen inge tum hai nang po nang tum da hok pen otomas te ke hang pulut nang te jong si ninge hai he pulut nang te lake rat han ka pacubai lapen kacong thui pusi ang theke la ke penap si klan ko Ada me long kidun na tu. Ano kisah? Tulpak na hindi. Turpak sila siya tu ninge dun hailan po Autonomous state ng pisrar na. no po bang kaya nang lifan article 19 lang dalam pulo kete freedom of speech itu man pilo dalam kete nang ikachi han nang ji ke long nang ji aja ko nang lifan nang pielo pulo tan penang tu penap karbiang long atok kido karbi tu nang tu penap BJP meeting lo nang dun po kopia join lo tangka jone to nang dun ma nang dek nang long ria pan nang tu penap meeting nang dun lo hala bang solam nang tu labang so sab kamat habang BJP tha jong sinang tu nang ma chingon he nang li de chingon he nang li long le pelang chingon he pulo tang nang tu do ya cho nang li tumle ke nili tumle ke poi gali nang li soma ta morni si chiru he piwe nili potung ke chok che porlo po bang ke morni si elang tu nang li soma ta ning je pe gi labang solam ne ning chibi noi autonomous step si BJP tum da autonomous step si hangbong lo pulo tang de penat Dr. Himonto Biswa Sarma Karbiang long ke wanga hot thur jopen slogan hangunoi no autonomous state no rest hangunoi lapen thur jopen na tum hadap pena hangdun hai nang ko jong si hangdun hai he pulo tang te lake lada kidun anatum ke autonomous state ke hangatum kadilo lapen autonomous state nang ni ko ni tumpi la bangso tok so basi alam tuhan tum pachidi Dia kaya kasi mon hiya tum lo. lalu lasi pini nge tok so bangge tum sa pana churu lo lapen itu mani pana churu lo pini la pona kuchim thai ko tum sa ki claim along pini karbiang lo arat tame chini lo ka chini ke jakong polong bangge karbiara rapan afuar lo bangge thap tekang asalang le han churu lo tapi itu mani share contribution nangke 6 sidul pu bangge Karbiang lo ngato kan lo karbi akista penseng lo hak usumaran ta fix dul polam nang non chini lo labang suka pachini kila ke litu masar jaya gatha komane ya ASEAN kali komane MP kali komane MLA kali komane minister kali komane arleng thele labang so award kelong doctorate award kelong Padmasri award kelong tole 6 dulam ke tham kali alam le jaya gatha sa se tham labang solam nang itu ding cibitu lahelo
pinang wet tokso ke itu masa fana le lang so se churolo pini la bangso tokso lo na tong teleport dan pini ini fana churolo asi pinang wet tokso kan nang ke ni lang si tip check lo sir Karno. Karno.